Hlezi kusithokozisa nje ukuthi sikwazi ukuhlala phansi sixoxe nabelaphi bendabuko ngiyethemba ukuthi bayakwazi ukucacisa ezinye izinto ezibalekile yabo esuke ithinta wena nenosuku nembuzo kuzona yabona. Namhlanje nasela udokotela noma umelaphi wendabuko kakhulu igama kabamazi ngalo la abamazi ke ngomkhulu somaHhashi Mkhulu somaHhashi mnewethu. Ngifuna sibheke la udaba lwamabhayi uyawazi amabhayi. Amabhayi siwazi impela. Ngokuhlukahlukana kwawo. Maningi futhi ngokuhlukahlukana siyawazi. Noma sekukhona lamabhayi seyibiza ngokuthi imfakela. Yes, ukuthi ayafika asekhandwa manje ngokwesimanje kodwa amabhayi nje wona siyawazi. Asiqale la sithi mhlawumbe nanga umuntu uphupha ngebhayi le ibhayi limhlophe lamabhayi amhlophe mhlawumbe ibhayi elimhlophe noma ibhayi eliyellow noma ibhayi eliblue alinalutho amabhayi nje lisikiwe into angisikiwe lokho amabhayi anjalo ahambisana nani angaba ahambisana nezithunywa ahambisana namadlozi noma ahambisana nemimoya ethile nje ihlukile eminye. Uyabona nje mnewethu uma sikhuluma ngamabhayi lawa asuke emhlophe liyellow liblue ligreen ilapho sisuke sibamba indaba ezithinta indaba zesithunywa. Kakhulu lapho kubuya ngapha kakhulu isithunyweni ukuthi ke likhona lele uthola ukuthi selibomvu selingena liye uyelo uyaphinda kwazi ukungena emngomeni ngokuhlukahlukana kwawo kuyenzeka ukuthi nje obuke wayithinta ngokwephupho ukuthi mawubuka iphupho noma mawuchazela umuntu iphupho uthola ukuthi kunala ilichaza khona leli limhlophe mhlambe kumele lisebenzise ngokuthi kukhona elizomvikela kukhona noma kumele limsebenzise njengomuntu ekuthiwa siyamfihla ngalo ake kuthiwa mhlambe kunengozi emlandelayo kuthiwa ukuthola indwangu emhlophe kodwa mawulala uyibeke ngaphansi komcamelo mhlambe kukhona ingozi esifihla sesisho ngokwephupho lapho okusho ukuthi lezi eziyindwangu engasho lutho engezona lezi zobungoma kakhulu leindwangu zamakhalasi kakhulu zingena ngapha esithunyweni lise sithi sithunywa sokuthandaza kulabo abathi hayi mina mhlambe umuntu okumele mhlambe kukhona umunye ukuthi ukuphupha ngoba mhlambe unamandla la ukuthiwa umuntu okumele asiza abantu ngokuthandaza uyamthola lo muntu usesebenzisa ibhayi noma sithi indwangu eblue noma indwangu eblue ihlanganiswa nemhlophe kukhona okuhlanganiswayo ngaleso sikhathi okusho ukuthi ngokweindwangu lezi esizibala ezimbala kuyahlukana. Shuthi ngaba ukuthi livele ngoba kunamandla athile anawo lo muntu noma ukuthi lifuna lisebenze njengento ezomfihle engozini ethile lokumvikela engozini ethile libe ulindo othile emina suka phele nazo eziwubuthakathi izigadlo noma ezimimoya esuke iza kabi bese kuthiwa ingathoba mhlawumbe le moya mokuthole nje nalibhayi so ingakho ke ngisho ukuthi kakhulu uthola ukuthi umuntu uyiphuphile manje ila evela khona ukuthi ngokwephupho bekwenzakalala ngoba kunokuvela ukuthi lo muntu uyaphiwa lona ukuthi uzolithwala lo muntu kuba njengento eliladi mhlambe kuvuswa iduku lika gogo wakhe ayethu gogo mangabe izinto sezinzima athwalele iduku eguqe phansi selivuswa manje livuswa kuyena naye mhlambe unezimo uxakekile kuthiwa thola iduku eligreen uyithwalele lona mawuzokhuleka livimbane livula izinto lezi aseyibona ukuthi seyivalekile ekuphileni kwakhe mayiqhubeka nempilo. So la njengaleli landi lobungoma leli nomelandi ubungoma leli ingwelena sithi ingwe ibomvu lobungoma amabhayi ke mfowethu njengalo leli sikhuluma ngaleli phambi kwethu ayahlukana libhayi lilodwa kodwa kukhona ukuthi lisebenza ngemoya thizeni kuwe ngingalithatha mina ngithi lisebenza ngoba eyingwe kukhona ingwe engivusayo mhlambe ekhaya kithi kunomuntu wayisebenza ngebhayilengwe noma kunemoya isisondezayo kakhulu angeke mhlambe ngithi siyisebenzisa for ubundawo kukhona mhlambe ulinyo ozolisebenzisa for ubundawo kukhona ngakho ke ibhayi nebhayi ngaleso sikhathi kunomoya lisuke liqondene nawo ngaleso sikhathi kuyo yenzeka sigqoka amabhayi afanayo libovu elimnyama nelibovu kuwe limele libundawo kimi mhlophe limele okunye futhi okuhlukile kodwa ibhayi elilodwa yabona nje ake silikhiphe lokuthi mhlawumbe umndawo kodwa ungathola ukuthi sinaleli bhayi kodwa silifake sobabili kodwa akulona ukuthi lenze umsebenzi wodwa uma uzokhumbula la mangabe abantu bethwasa kunala kufika khona isikhathi uthola ukuthi
mawugobela kuthuna amathosa akho bese kuthiwa le bhayileli yibhayile empande uma kuthiwe lempande kushuthi lifakwa yithi sonke umuntu othwasa la ekhaya lempande yala ekhaya wena mina sizohlangana eTexini uliphethe nami ngiliphethe mina ngiligqoke ngoba ilempande yami hayi ngoba kukhona imoya engibizayo noma elempande ugobela uyazi mhlambe kwathiwa yena mayinikezwe into kwathiwa hayi nakho wena impande yakhe iyofaka leli bhali wena iyofaka impangela wena iyofaka ini kuya ngokuhlukana ukuthi leli libekelweni kuwena so okusho ukuthi kuyenzeka ibhayi singasho ukuthi mhlawumbe la ngokungana nazo ukuthi amabhayi wona wonke amabhayi othi mawaphupha bebekhomba ukuthi uyothwasa yabona mnewethu uthinta indaba amabhayi asenze izinto sekwaba ibhayi iqala lalihlonishwa ibhayi iqala bewangagcwele kanjena manje ngiyazi mnewethu eTexini uthola umuntu ukhona oligaxile uye emsebenzini ukhona olithwalile usathi usesemotweni kukhona olibeke esithini mhlawumbe uligaxe esithini noma libekiwe lana ake sithole isizathu yindaba ukwenzile lokho hayi ngiliphuphile kuthiwa lenzeni wezingani uthema uliphupha kuthiwa thola leli bhayi leli ulithathe le bhayi ulithenge mawuqeda uhlale nalo u7 days ulithathe bese uyolahla uyokwenzani lapho thulahla imo kunomoya noma kunento ezenza salithongeza kuwe manje ilahle ngaleli bhayi lithola ulumbathe nje for 7 days bese uthatha uyolahla kushuthi lapho ulahla umoya kodwa wena wenzeni ulithathile wasokwelakho uma ivuka umuntu ugqoka ibhayi uyaphi ugqoka ibhayi sesithola nakuphi umuntu kuhlelwe etshwangeni phuzwa khona ubhinqa ibhayi uma ubuza uthola ukuthi ibhayi wena walitholelana kakhulu amabhayi umuntu uma sebazi ukuthi uma uphupha ibhayi kusho ukuthi thwasa ibhayi mfowethu aliyona inkomba yokuthwasa kuyenzeka ukuthi kunebhayi okumele ulithole lizomela isimo thizeni kunebhayi okumele ulithole mhlamba abantu bakini bafisa ukuthi uthole leli bhayi ngoba bafuna ukukumbatha bakumbatha ngako leli bhayi ngakho ke lokho kubonayo kwenzeka ukube besazile kahle mfowethu ukuthi sizovakasha namhlanje bekufuna ngiphatha amabhayi ngikuchazela ukuthi leli ngokomthetho kwakwelana leli kwakwelana ngoba amabhayi ngamabhayi anento yawo ayenza ngoba uyabona sizokhuluma kunomoya lokuthiwa abanye bathi amandiki omunye athi yindiki pronunciation kumuntu ubeka ngendlela yakhe but sikhuluma ngomndiki lapha umndiki kakhulu ile moya ethinta kakhulu indaba yegazi mfowethu into ethintana negazi ake kuthiwa nje manje usuthatha leli bhayi la ke sithi limela umndiki leli bhayi uyalithatha ilona olisebenzisayo limela umndiki wena uliphuphile leli bhayi siyalithenga leli bhayi ulibeka kuwena wena unawo umndiki okushuthi namhlanje wena umeme imoya yamandiki uthayizi zonke la kuwe wena unayo imoya yamandiki ungizwe kahle mne wethu awunawo amandiki wena kodwa manje usuthenge wena into emela amandiki angithi lento ngelinye ilanga sochaza indaba yegobongo ukuthi amagobongo alimosha kanjani ukuphila komuntu uma uzodla igobongo ungafanele iyafana ke nebhayi ukuthenga amabhayi ungazi ukuthi ameleni udonsa imoya uthola umuntu ukuthi uthenga imoto yaginqika uthi uyahamba njengoba ku December uyaqala uthi uyahamba ushaya abantu yini unalomoya ubizile ushuthu ukulande noma yimiphi imoya ngoba kufanele sikwazi namhlanje ukuthi ikhona imoya evunguzayo njengoba ikhona imoya evunguzayo immediately wena uyimemeza ngokuthi wena uthengelele ibhali wayilwena yikho into exhumanisana lebhali kusho ukuthi akube khona imoya ezosondela ngalesikhathi isondela lemoya ilesikhathi izomosha ukuphila kwakho yingakho njalo masikhuluma la isisuke sikhuluma khona ukuthi akuzona zonke izinto ezenzeka ngokuthi uthakathiwe noma kukhona mhlawumbe into eyenziwa kwesinye isikhathi amaphutha adalwa yithini njengakho lokho engikushoyo ukuthi sewusuke wena walanda amabhayi ongawazi umuntu manje mayiyolashwa kuthiwa thenga ibhayi libeke emotweni ibhayi imfotha likaze laqinisa imoto ayikho leyo nto but abantu bane understanding yokuthi mawubeka ibhayi la imoto yakho ngeke itshontshwe mawuyibekelana ngeke itshontshwe iyasila cha ungathola ukuthi wathi uyafika siyahlola yes kunomkhulu othi mthengelele libhayi singasho ukuthi hayi libeke emotweni kunesizathu kodwa kuzofanele ukuthi wayiligcine lingene emotweni
not ukuthi ibhayi uvela uhambe uye ezitolo la kudeswa khona amabhayi bese uthi leli ngoba ngilibona liu red and black angilithathe ngilifake emotweni noma wena wathi muliphupha yes waliphupha uligqokile kodwa ngoba uvila lapho kuligqoka usulifasile manje lapha nesihlalweni sakho semoto noma usulibeke la ku dashboard ngoba wena uvila lapha lokuligqoka manje ku wrong lokho ibhayi siyasho ukuthi lithenge ngokuthi mhlambe la ukhuleka khona noma la nokuphahla khona libeke khona omunye uthi mhlambe libeke phansi komcamelo mawulala uma kuthiwa ligqoke elokugqoka akulona lemoto ngoba okhumbula ukuthi njoba ngiyibeka ukuthi amabhayi kunemoya isondezayo immediately ulifake emotweni kunemoya osuyimemile already ngaleso sikhathi leso yingakho nini uthola ukuthi imoto yomuntu iyahlala inenkinga iyashayisa iyagula yenzani uyifaka amabhayi omunye uthola impela sofaka kubona ukuthi hayi ngapha elinye ibhayi wenzani mne wethu yeah injani wathi omunye maye ngibona wathi soMhashi indaba wena singake sikuthole nje ufaka amabhayi ngathi kunesizathu ukuthi indaba usuthola umuntu egaqa amabhayi emaningi kunesizathu ukuthi ubuhlala ufakela kuyomele ngaleyo ndaba futhi siphinde sithi into emne wethu ukuthi yindaba thina zinye inyanga uthola ukuthi asifakile kunezinyanga ezifakile njoba ngiyifakele nansi insimbi kuphela ukuthi yindaba angithi mina kuthola ukuthi omunye umuntu okwafika ngiqalwa ngithola nginabo ubuhlanga ngizothi ngifuna siphinde sikhulume ngenye indaba yokuthwasa ukuthi ukuthwasa hayi wonke umuntu othwasayo uthwasela ukulapha kunomuntu othwasa ngoba egula ukuqeda ukuthwasa lapha isinde ngoba kufuneka leyo mpande leyo kunomuntu okuthiwa ithonga la kubo lifuna ayoligidela mayibuya lo muntu hayi ukuthi uzolapha manje ogomela noma thina azinyanga wonke umuntu othwasayo sithi unesikhwama mayibuyele emuva afuna abuyele nesikhwama yolapha wayili lo yingoba nje kunebomvu ukufuna kunempanda azoyidla bese buyele emuva ngithi mayibuyele usuke efake ubuhlala kuthi makhamba isikhathi kancancane uthola ukuthi ubuhlala wasabufakile yingoba wayingazele yena ukuzothwasela ukulapha manje uma singaba neunderstanding yokuthi kunokuthwasela ukulapha kunokuthwasela kuphi yingakho lapho esiyothola khona ukuthi senzani siya kuphi yeah siyabonga isikhuluma la ngamabhayi sizobuya namabhayi part 2 wakhona sesiwabeke la mhlawumbe siqoqa ngaleli bhayi leli mali so okwamanje siyabonga kakhulu ibambe lapho ufone la udokotela Mkhulu somaHhashi umthinti ubuze kabanzi ngawo amabhayi futhi makusho khona wabonayo nawe lapha emaphupheni